videa a idem tu zasadiť 5 tomatrí, takže 1, 2, 3, 4, 1, 2, aha, 1, 2, musím 3 planty zobrať, počkajte, potom ich tam dám späť, 1, 2. OK, tak ideme. Dojďte, jsem že nezajebu si chudobně. Čo? Ja som blbec. Posunu plantku do tomaty, jo? OK, je to zasadené, ideme dať do water bucket. Tak toto čo bolo za water bucket? Však to polesklo na celé. OK, 5 minút ešte. Takže niektoré už iba minútu, to ešte tak. Takže už to počkáme. Takže toto tomatrio už budeme mať. Dúfam, že vyrastie s takou mutáciou. Prosím. Diamond tomatrio. Frozen, tak frozen, OK. Ja to dám do tej mašiny, ak mi padne ešte taká mutácia. Ľudia, frozen tomatrio. Ty vole. Frozen tomatrio. Poďme, poď. Fugi tomatrio. Nič.